Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maroiba pau Griha Mantri Amit Shah na hairi Manipur gi irang loisanaba Kanglup ani gi miyoising Delhi da aroiba tangka ki wari sanaragani Amuktang seasonarga hundokpa plastic ki polam sing thingnaba nongmagi oiba consultative workshop ama ngasi Imphal hotel da pangthokrai Ukhrul Jilla gi Lunghar village da paikatpa spring set project na khunja singi isingi awaba ko an bangamle Sangsata ngasi Rajya Sabha gi ayabaga loinina Wakf Amendment Bill lisingani kun mga pass tawkhre amasung Sangsad ki Sabha animaki mifam matam kaktani yaithokre Griha Mantri Amit Shah na hairi Manipur gi irang athuba matamda loisanaba Kanglup ani gi miyoising athuba matamda Delhi da aroiba taka ki wari sanaragani Rajya Sabha da wafam asi phongdokladuna Sri Amit Shah hai Manipur da Rajya Sarkar lehendanaba kendrana Rashtrapati Shasan thamkiba natte Manipur da nongma phauba kendrana Rashtrapati Shasan thamningba leite Manipur gi hanagi Mukhyamantri Nongthomam Birena haukiba February 13 da Mukhyamantri gi pham thadokhibadagi dol amatana Sarkar semgi haina dabi tawrakhide phibam asi yenglaga Kendra Sarkarna Rajya sida Rashtrapati Shasan thamnaba warep laukhibani Magna hai Rajya sida Congress na laingak pairingai matamda numit chani kun manga curfew thamki miyoi lising ama samnga encounter de sekhi Magna hai Manipur gi irang asigi matangda Kendra na Kanglup ani gi miyoi singa 12 doirak wari sanakre budget mifam chathalingai desu anirik hanna wari sanakhi ahum suba amasung aroiba tangka ki oina Delhi da Kanglup ani gi miyoi singa athuba matamda wari sanaragani Magna hai मणिपुर की बात करी ये बात सही है कि 260 लोग अब तक हिंसा होने के बाद मणिपुर में मारे गए हैं उसी समय में 2 मीटिंग हुई है और तीसरी फाइनल मीटिंग दोनों कम्युनिटी की अब कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने की संभावना है मैं आशा करता हूं कि दोनों कम्युनिटी इसको समझेगी संवाद का रास्ता अपनाएगी और धीरे धीरे शांति तो हुई है मगर संवाद भी प्रस्तापित होगा और जैसे ही संवाद प्रस्तापित होगा हमें एक दिन राष्ट्रपति शासन नहीं रखना है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय इसका समर्थन करें और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसका कॉम्प्लायंस ये सदन के द्वारा किया जाए Amuktang seasonarga huntokpa plastic ki polam singa sina leibaga sida moselan bagi sang hengalali basi hanthana bagi pandamda nongmagi oiba consultative workshop ama ngasi Imphal hotel gi sangai hall da pangthokre Manipur Pollution Control Board amasung Rajya Sarkar gi Directorate of Environment and Climate Change na puna sinduna Plastic Waste Management Rules lising ani tara taruki matangda pangthokeba workshop aduda amuktang seasonarga huntokpa plastic ki polam sing tha asigi tara manga dagi pumthing thingnaba wafam khanakhi Thoramadu saru yakiba Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinan hai Sarkar na paikaliba thabak thoram singda miyamna ningthina saugarpa amasung khangminnaba tangai phadabale Plastic ki polam sing season nabana akoibegi phibamda mosilakpagi matangda miyamda ningthina khanganbada media gi sauraba thodang lei bangna hai As I said, it is really becoming a health hazard because now it is entering the water source, it is entering the food, and through that it is entering our body. And now I'm reading that it has, I think, detected in the US. This microplastic is now entering our brain. These are all carcinogenic things, are not very good thing to have in our environment. So more than a convenience, now it is becoming a big health hazard. So for that, I mean, all the government employees that are supposed to implement this policy, please go through it. As a citizen, it is very, very important to implement this policy. Thoromatu da saru yakiba Information amasung Public Relations DIPR gi Director Ngangom Utamna hai DIPR na tongan behiram singda ningthina pau ibo paumi singda mana piduna lagli mana sing asigi mathakta Plastic Waste Management amadi lu nan begi matangda ningthina pau ibo paumi singda su mana amal langthokpa yagadra haibadu khanari ngasigi thoromatu da Mahut ki Principal Secretary R.K. Dinesh, Manipur Pollution Control Board ki Member Secretary W. Roshan, Directorate of Environment and Climate Change ki Director Dr. Taurangbam Brajakumar Saruk Yakhi.
अमुक्तंग सिजनरगा हुंदोकपा प्लास्टिक की पोलमसिंग निंगथीना लोइसिंदबना मरम ओइदुना मोसेलगलिबा कया आसी हंथानबगी पांतमदा सिंगल यूज प्लास्टिक पब्लिक ग्रीवांस एप की मतंगदा मियामदा निंगथीना खंगनबा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डना थाबक पाइकपा हौरे एप असिगी मतंगदा बोर्डना सिंदुना ममांग थागी तरेता पांगथोखिबा अनिसुबा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की मिफम अमदा वारेबसि लौखिबनी एप असी हाना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हौदोखिबनी मसी लेबाग असिदा अमुक्तंग सिजनरगा हुंदोकपा प्लास्टिक की पोलमसिंग थिंगनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलान अदु मंगफाउना होनबा लौखलकपा खुंथांग अमनी पाउगी मरथन्ना अतेनबा ब्रेक अमा हेमा कदाइदनु चतोइसिबो नचासिंगी अपाराइडी लौबिरुगे अपाराइडी हाइसिबु कै हाइनो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री महिरोई खुदिंगी लेगदब डिजिट 93 की आइडेंटिटी कार्ड अमनेबा आइडी अंगांग अमनने प्री प्राइमरी हेक तंबदगी लाइक तंब लोइबो फाउद चनगदब नंबर अमा ममा मपा सिंह हेन खंजिनगदबदी अपाराइडी से एग्जाम थाबदा अदुगा मखल मखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंह थाबदसु सोइदन चंगदबनी सिनी अदुगा मसा मसा की मार्कशीट सर्टिफिकेट पुंबने अपाराइडी की मतेंग सरकार की डिजी लॉकर दसु फंगदनी अपाराइडी दी कमाइन फंगदुइबा हाइगे से मुना तावको अंगांगी ममा मपा नत्रगा लीगल गार्जियन सिंहना अंगांग अदुगी आधार ममा मपा की आईडी दई फोन नंबर म पुरगा स्कूल द चलगने फॉर्म म द साइन तौरगा लोरे अदुना लोइरब्रो अकुपा मरोल की दमक अपार की वेबसाइट apar.education.gov.in द येंगा यारे अखोई तुंगी युबी महिलोई सिंगी अपार आईडी पाउजेंजरिबा समग्रह शिक्षा स्टेट इम्प्लीमेंटिंग सोसाइटी मणिपुर ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी कालेन था संगलपगा लोइना राज्य से तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा थक्नबा इसिंग फंगनदबगी अवाबा कया मायोंगनरी अदुमोइनमक उखरुल जिला की लुंगहर विलेज राज्य की डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज स्प्रिंग सेट प्रोजेक्ट पाइखटपदगी थक्नबा इसिंग फंगनदबगी अवाबा निंगथीना कोअनबा ngamle हाइरी हाइरिबा प्रोजेक्ट असी स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट इन द हिमालय प्रोजेक्ट की मखाता अतई एजेंसी सिंग खुसमनरगा डायरेक्टरेटना मफम अदुदा पाइखटपनी प्रोजेक्ट असी सिंगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा मरुइना पाइखटकदबा प्रोजेक्ट अमनी अखोइगी उखरुल पौमी सोथिंग सिमरेन हाई प्रोजेक्ट असी पाइखटपदगी खुंगंग अदुदा लेरिबा मियामगी थक्नबा इसिंग अमसुंग अतई हिरमदा सिजननबा इसिंगी अवाबा निंगथीना हंथनबा ngamle हिरम असिगी मतंगदा महाकी ओइबा वाफम कया फोंदोकलदुना खुंजा अमना असुमना हाई My name is Kshetrimayum and I live in Lunghar village. Since we live in hilly region of India, we face many difficulties regarding water supply. We used to fetch water in the early morning in the ponds, which is very far from our village and it is very difficult. Now it has improved a lot since 2024 with the help of Springset Pilot Project under the Directorate of Environment and Climate Change. मिड डे मील स्कीम हाइरगी हेन खंगनबा प्रधानमंत्री पोषण की थबक थोरम थौबाल जिला द निंगथीना अमदी नियम सुमना पाइखलिब्रा हाइबदु येंसिनबा हौरे हिरम असिगी मतंगदा पौमीसिंगा उनबदा थौबाल जिला की डिप्यूटी कमिश्नर अहंथेम सुभाषना हाई राज्य असिगी मही तंपम संगसिंगदा स्कीम असी निंगथीना पाइखलिब्रा हाइबदु येंसिनबा थौबाल जिला की ओइना ऑफिशियल कुलमाथोइना साबा मॉनिटरिंग कमिटी अमा सेमदुना येंसिनबा हौरे कमिटी अदुना थागलकपा रिपोर्ट की मतुंग इना जिला अदुगी मही तंफम संग खरदा चतुना येंसिनबदा महिरोइदी लेतना मिड डे मील की स्कीम निंगथीना चथरी हाइना रिपोर्ट पिखलकपा थेंगनरे हाइरी असिगुंबा मही तंफम संगसिंग कनागुमने थेंगनरबदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दा पाउ पिरकनबसु डिप्यूटी कमिश्नरना अपील तौरी ऑल मणिपुर इथनिकल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमेस्को ने लेप्तना सथरक पथोरम की सरुक अमा ओइना खाबैसोय यूथ लाइब्रेरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खुसमदरगा सजीबु खुदोल तंबा ई की खोंगुल लेबि की थोरम खाबैसोय कम्युनिटी हॉल ngasi पांगथोखरे थोरम असि मखाताना कांगपोकपि मदि इम्फाल वेस्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदसु पांगथोकनी हाइरी जुवेनाइल जस्टिस की मतंगदा मियाम द निंगथीना खंगनबगी पांदमदा इंडिजिनस वुमेन एंड चिल्ड्रेन फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के खुसमनरगा खनेनेनबगी मिफममा तामेंगलोंग बैप्टिस्ट चर्च कॉम्प्लेक्स लेबा यूथ हॉल दा ngasi पांगथोखरे थोरमदुदा आंगांगसिंगी आइनगा मरी लेनबो वफम कयागी मतंगदा अखंग अहिसिंगना वांगांखी Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kanglaipak anine senduna sama kunthra marirak suba Anglo-Manipuri lanjau lising masanipan marbudra mathoi Thobal athopam gi lanphambu ningsing bagi thorom April 3 ki ayuk pung 13 taba matamda Thobal athopam gi Kobulia makhong lampak ta paktok lagani hairi
Babina Hospital na Pamel Foundation ke kusam naraga numit humni ki oiba health camp ama ngarang dagi Babina Hospital da hokre. Kem adu numit khuding ge ayuk pung tara dagi horaga numit yung matung pung ama phawba sathari. Kem adu gi ngasi nini sanba numita gynecology, general medicine, ENT, general surgery, pediatrics, neurology amadi cardiothoracic and vascular surgery ga mari lena ba anaba miyoi sama yankai layengki. Manipur State Power Distribution Company Limited ki official singna tongan ba mafam singda thibu humki thabuk sathabada mai lana seasonaraba consumer tarani pan phagat khre loinana atopa consumer tarani pan gi mai kaktat khre consumer amagi matakta FIR panduna makata na ain gi thabuk lokhana ba honari makata na mai lana seasonaba miyoi sing phagat ba gi thabuk sathaki gani hairi Singa intekta singkhana be ising leitaba na maram oiduna singa water treatment plant kon mafam singda leiba consumer singda matam kharigi oina ising piba ngamkhiroi hairi amaromda singjamai ward number 17 gi water treatment plant kon mafam singda leiba consumer singda su matam kharigi oina ising piba ngamkhiroi hairi masi public health engineering department thokba cherol mada haibani Hanagi Mantri amasung BJP ki makok thongba lusingba Dr. Khasim Ruibana lekhidabada BJP Manipur Pradesh na thamoi sokna awaba phungtokre awaba phungtokpagi thoramama Imphal da leiba dolgi obes thambal sanglen da ngasi pangthokhi thoramadu da dolgi president A Sarda Devi dolgi wangang roi sing Karme Singh Morsa gi president sing amadi dolgi Karya Karta Singh saruk yakhi magna lekhidabada imung manungna nanguribo awaba dasu saruk yari hairi Akashbani Imphal dagi pau tabiri Sangsad tangasi Rajya Sabha gi ayabaga loina Wakaf Amendment Bill lising ani kun mga pass tokre bill asina Wakaf ki thabuk thoram sing ningthina sillang baga loina hena khumang sausin hilmada ahen ba miyang thamli bill asi puthorakpa matamda upper house da sadasya sama ko nipan bill asi saugat kheduga sadasya marbutra mangana bill asi gi mayokta vote pikhi Rajya Sabha da bill asi gi matangda pung 12 rom sumna khanani ne khi Wakaf Amendment Bill lising ani kun mga asi marwaina Wakaf ki leiriba lanthum ningthina sena ba yauna board asina paikhet ba thabak thoram sing hena khumang sausin bada mileng thamli masigi sumathakta bill asigi manung sanna heritage site ngak sen ba madi miyam gi yaipa thorang sing hena paikhet na bagi kanglon sing yauri bill asigi manung sanna muslim nupi sing marwaina mapuroi ba leikhidra madi khairaduna leiraba nupi sing gi senmilona masung punsi mahing phagathan ba su yauri loina Wakaf ki thabak thoram sing hena masak thongna pangthongna ba muslim sing gi tongan ba section da leiriba miyoi kayasu warep lobada yahona ba pandam thamli bill asigi matang da khanabada minorities affairs mantri Kiren Rijijun hai bill asina lairaba muslim mayam da khudong saba kaya pibada natana kanagumba muslim amatabu tuhat pibigi wafam leiroi Sangsad ki sabha anima ki mifam matam kaktani ithokre masiga lanina sei asigi January 18 di satharki ba sangsad ki budget ki mifam loisinkhre haujik sanabagi pau Kshetrimayum Ganga dagi Anisuba Khomdram Ongbi Hizamme Amedebi Memorial T20 Manipur Veteran Cricket Tournament lising ani kun mangagi ngasi sanakiba mesta YWC Langthabalna UCC Uripopu wicket tareta thoikre atopa mes amada Reyes Nagamapalna Cyclone Thangmaibanbu ran chama sumna mapanda thoiki ahanba MNCA Women's Under 23 one day trophy lising ani kun mari kun mangagi ngasi sanakiba mesta Force Kshetrimayum PSC Khuyathongbu wicket tarada thoikre Anisuba MNC Under 23 Haubam Bira Mongol Memorial Trophy lisang ani kun mari kun mangagi lig mesta ESU Wangkhaina All Amin Lilongbu wicket tareta thoikre atopa mes amada Trau Khuman Bazarna YUCC kwa kaithelbu ran kunthra hum doida thoikre Taratare Suba Manipur State League lisang ani kun mari kun mangagi ngase sanakiba mesta United Progressive Adults Association na Elite FABU Panjal manga amada thoikre atopa mes amada Young Physics Union na Milan FABU Panjal amachano da thoiki tara manga Suba Loktak Trophy Under 17 tournament ki ngase sanakiba mesta Taida Thobal na RFCC Kainobu Panjal ani sano da thoiki Dwijamani Aroibada maroiba pawmu Griha Mantri Amit Shah na hairi Manipur ki irang loisanaba Kanglup ani ki miyosing Delhi da aroiba tangka ki wari sanaragani Amuktang seasonaraga hundokpa plastic ki polam sing thingnaba nongmagi oiba consultative workshop ama ngasi Imphal Hotel da pangthokre Ukhrul Jilla gi Lunghar village da paikatpa spring set project na khunja sing gi ising gi awaba ko anbangamle
Sangsat ngasi Raya Sabha gi ayabaga loinana Waqf Amendment Bill 2015 pass tawkhre amasung sangsat ki sabha animaki mifam matam kaktani yaithokre pauloi jare.